Салам достор, бүгін 10 май 2025 жыл. Бұл видеода 5 сектордағы аралаш арзан машина болды. Бірінші машина Mazda. Golden учетында екен, басы 400 мың сом, дизель Mazda MPV 400 мың сом, объем 2 дизель. Чалып сөйлеш бөлі 400 мың сом деген мен бұлардың геми бір толы болды. Анткені мұндай машиналар оңаймен сатылбайды. Анткени эмнеге оңай менен сатылбайт десеңер, булардын маркасы көп адам билбейт да, ошон үчүн. Toyota Yaris бул аябай эле атактуу машина. $400 мың сом бул дагы. Жылы 2004, объем 1, пробег 180 мың сом. 180 мың пробег. Бул жерде Golf 3 состояниясы аябай сонукун 158 деген номерда. 299 мың сом. Жылы 93, объем 1.8 механика. Покраскадан берген окшойт. Конечно, берет да бул 30 жыл мурунку, 40 жыл мурунку машина ушундай абалда турса, турушу мүмкүн эмес окшойт дедим да. Кийинки машина Mitsubishi эмне маркасы. Өзүңөр окугула. Биян ашпай да коелу эми. 5 месталуу экен, 5 орунду. Мне нахуй не звони. Все, блядь. Сколько просите? 350. 350 тысяч. Машина идеал. Кондиционер, все работает. Масло пасло не капает. Не гнилой машина. Это марка как? Mitsubishi как? Mitsubishi спецстарт. Спецстарт. 1.8. Мотор простой. 1.8. Номер айтасаңар, балким чалып калды. 0550 600 337. Ошол Оформление сразу. оформление сразу дейт, ошол номерга чалып басында уктар. Хороший. Ни одного гнилого места нет. Бир да чирик жок дейт. Келип текшерип көрүлдү. Басын уктар. Номерларын уктар, чалып көрүлдү. Трубка еще будет, да? Нормально. Трубка будет нормально. Нормально, да? Да. Suzuki. Alina deyip. Yapaş eкен, bu жылы 2003, bası 450 мың сом. Audi. Көп адамдар şu Audi'ni de сурап калышат. Bası 300 мың сом, Audi B4. 5 ступка, хорошее состояние. Коробка механика, состояниясы жакшы. Mercedes ушунда тартып чыгарып коюн. Тартпай эле коюн, кереги жок. Анткени бул машина көп адамдарга кызык эмес. Nexia 1. 150 мың сом, аябай арзан ба, өзүңөр сүйлөшүп көрүлө, 150 мың сомго аябай эле сонун ба деп ойлойм. Жоқ, 180 мың екен, негедир 150 көрүнгөн, бирок басы 180 мың сом, объем 1.5, жылы 2006. 180 мың сомго Nexia 1. Нормальный эле бабы, же кымбат бабы, өзүңөр муну билесиңер, бирок мага кичине кымбаттай сезилип кетти. Nexia 1ге 180 мың сом. Passat B5, объем 1.8. Коробка механика. 230 мың сом. Жылы 97, объем 1.8, расход 7.8 дейт. Улан төрели кандай десем, буларды тартпай эле койсом бул. Opel Zafira. $320 мың сом, аябай арзан ба деп ойлойм. Телефон номерларына чалып көрүлү. Кызыккандар болсо, могул номерге чалып көрсөң болот. Дагы кеми бар го эке? Kemi var, orada kemi var. Maşına jakşı ahvalı. Вложение керекпи? Vajene yok. Вложение жок. Vajene yok. Hatta kalapka bit elektrikte bit var da. 250 болобу? 250 uğa biraz koşar. Канча? Minimum 200. Минимум 200. Обмен барбы? Benim taraf buraya da. Карап көрөсүң. Если что, чалат.
кийинки машина Toyota Ури болду. Коробкасы механика. Договорный 2003, объем 1.3, басы 5.6. Басын сұрап көрейін. Ассалаумағалейкум, бас саған шоқты екен? Басы 220 дейіз, санат шықыры. 220-дан да кем болды. 150 ола бұл? Жоқ, 150 болды. 180. 180-ден кісіне жоқ отырсын ар бәрі. 180 берсем түші азыр. Жоқ, кісіне жоқ. Көтерілі кісі, біраз. 180-ге бір 10 миң қосты балкин болады. Оған қалышы мүмкін. Аха. 200 чағылап тұрам да өзім үшін бұда, реально. Ана, 3-4 кіші. Короче, мен ойым бойынша 190 береді ақшайды. Volkswagen Jetta'nın жаңысынан көріп қалдым. Бірінші жолы көрдім, шынында. Jetta'ның ескісіне көріп жүргем обычно. Российский номерда мұның астында чирик болушы мүмкін. Коробкасы автомат. Басы 400 миң сом екен, объем 1.8, жылы 2003. 400 миң сом. Бұяқта документтері техпаспортынан бері қойып тұр, бірақ аны шығарбайыз. Golf 3. Номері российский оқшайды, что-то байқпай қалдым, анша азыр көресіз. О, российский. Состояниесі кішіне көп нәрсені көріп қойғанда. 270 миң, объем 1.8 турбо, расход 6-7 дейді, 5 ступка механика. Номерларға чалып көргі, естіліңізсе. Көп адамдардағы Mercedes тарчы дегенде да болып қалады келечі. Ошол үшін тетік жерде багажы ачық бір Mercedes тұрады, ошондағы серге қалтырып қойбай көргөзейін дегеншекте болбой, бұл жерде да бір Mercedes шығып қалды, ошоны шығарып берейін. $7500. Кондиционер все работает, объем 5. $7500. Александр. Ауди тарттым. Ауди? 150 болса бере ма? 150-ге берем деді азыр ушу. Аудини көрөлү. Кайсы Ауди? Четте турган болду. Тетиги эле. Азыр ошону тартып берели, анткени адамдардын көңүлүн калтырбай баарын бирдей караш керек. Audi 100 переходка. $175 миң, 150 болса берем деп жаңа айтты. Объем 2.3, жылы 89. Так, içindегі музыканы өчүрүп койдук, анткени YouTube бизди банга сап салат. 150 миң болса берем дейт. Audi переходка. Вложение керек пе мындай? Керек эле жок, Вложение керек жок, 150 миң болса берем дейт. Мына телефон номерларына чалып көрсөң болот. Жок, негизи базар бага берди. Жаңы 150 миң болса берем дейт. 2-3 күндө чыгып калат. Бұл не дейді ме? Базар шоу. Базар шоу. Passat B3. $150 миң сом, бірақ состояниесі аябай соныкында. Объем 1.8 моно. Состояниесі соныкын, дискаларынан бері титан. Андан кейін машина ушу Golf 2, biraz тарткан үйрөнүп баштадым. Басы 150 миң сом, жылы 91. Объем 1.8. Gel biraz şoför. 150 миңден daha biraz кеми бар? Кеми бар. 130 дем, самый край 125-ке берем. Машина в хорошем состоянии. Айыл сайылга вложение только развалгыш керек болду, 500 сом максимум. Базар бага берди? Иә. Базар бага берди. Базар бага берди уже. Канчага?
125-120 дейт. 125-120 базар баа бериптир. Азыркы учурда 125 миңге берем дейт. Нормально берген. Ошого чалып сүйлөшкөлү. 125ке берет окончательно. Андан кийин Golf 3 270 миң сом 1.8 моно. Бул Jetta экен. Vento то есть. 270 миң сом. Состояниясы аябай сонун экен, мага жакты негизи. 04 региондо Mazda Primas'ы эчке кагаз жок экен, муну көргөзбөйбүз. Бул жерде дагы бир Vento турат, договорный дейт. Муну да чыгарбайбыз. Бул жерде Jetta турат. 270 миң сом 85-жылга. Бул жерде состояниясы аябай сонун Audi турат. Ошо Audi сурагандар да көп болгон мурдакы базарда. Мына силер үчүн Audi. 585 миң, жылы 95, объем 2.6. Ford Mondeo'дон экөө турат бул жерде. Ошол 2 Ford Mondeo'ну да тартып коеюн. 400 миң сом дейт. Бул жерде Audi'ни тартып коюш деп сурантат, ошону да тартып коелу. Негизи бизден да Audi сурагандар көп болгон. YouTube 430 миң сом, жылы 91, объем 2.6, расход 810. Азыр басында түшүрүп берем конкретно. 350 болобу байке, азыр бирөө чалып калса? Жок. Канча болот? 390 какады. Базар баа берди негизи? Баа берип атат. Канча? 360. Эң көп канча берди? 70. 370 берди. 370 эң көп берипти базар. Өзүнүн сураган баасы 390га берем дейт. Өзүнүн баасы 430 миң сом сурат. Бул жерде Audi A6 дагы. $580 миң бул, жылы 95. Номерларын көргөзүп коеюн силерге азыр. Состояние аябай жакшы. Audi сурагандар үчүн бул жерде Ford Mondeo'ну улантабыз. Муну тартып көргөздүм, экинчиси калды. Договорный дейт, муну көргөзбөйбүз анда. Буюрса видеолор, могул видео мага жагып атат, аябай жакшы чыгып атат деп ойлойм. Toyota Avensis. Состояниясы аябай жакшы экен, баасы 380 миң сом. Баасы деле аябай арзан коюлган окшойт деп ойлойм да. Ушул баага, ушул номерге чалып көрөлү, бирок дизель экен да. 1 минут бар экен дизель. Дизелдерди элим бара жактырбайт, кышында от албай, тигиндей мындай болуп турчу. Mercedes сурагандар үчүн бул жерде кызыл түстөгү Mercedes турат. $350 миң сом дейт. Номерларын чыгарып эле коеюн, 350 миң сом. Неге силерге баасын билип алсын деп 350 миң сом деп баасын айттым. Бирок чынында баасы 350 миң сом. Жылы 96, объем 2.8, коробка автомат. Андан кийин машина Audi. 340 миң сом дейт бул. Жылы 91, объем 2. Ошо андан кийин бул жерде бул машинаны базарга департелер көргөм, бирок тарткан эмесмин. Баасы 75 миң сом. Срочно сатылып атат. Сөзсүз түрдө чалып дагы түшүрсөң эле болот. Жылы 88, срочно объем 2. Номерларга чалып көрүлү, аябай срочно болот, 75 миң сом. Аябай татыктуу баа деп ойлойм бул машинага. Бираз мында жарылып кеткен жерлер бар экен. Бул жакта дагы таң калыштуу камера да бар экен. Билбейм, бирок мунусу иштейби, бирок камерасы бар экен. Дискалар жөнөкөй эле диска да, титан эмес.
480 миң сомдук Audi A6. Азыр кененирээк тааныштырам. Анда силерге бир суроо бергим келет. Мондай видеолор монтип титиреп анча жакшы чыгып атабы ушундай азайдыбы деп суройм. Автомат 2.6 480 миң сом. Бул жерде дагы бир Mercedes. Здравствуйте, сколько просите? Просим 350, цена договорная. 350. 400 это просим. Вон тут 350. Басы 400 миң сом. Это 1.8 объем. 1.8 объем, басы 400 миң сом. Окончательно сколько примерно? Ну, 360 это. 360 берем дейт. Могаларга чалып көрсөң болот, 360 миң. Ошо көрдүңөр, бул жерде бул баасын 400 миң деп айтат, бирок 360 берем дейт. Чындыгында сатылганда баасы бир 320-330 болот. Мунун баасы мына ушуну 350 деп айтты да. 124 болобу бул, Мунун баасы 300 деп сураганда, муну жөнүнө бир 280 берет да муну. Андан кийин машина Passat Vento. Коробкасы автомат. Ичи бек коробка автомат. Силер көрүнүп атабы билбейм, бирок мага көрүнөт, коробкасы автомат. Баасы 380 миң сом. Без вложения, электропакет номерларды кандай көрүп атам билбейм. Mazda 323. Аябай көп адамдар мында издешет. 440 миң сом. Родной пробег 204 миң. Объем 1.6, механика, расход 5.6 литр. Алдын коннекторлы электро көтөргүчтү. Арты мындай эле. Бул жерден алысыраак кетейин, бул жерде муз болду, мен кеттим. Жалпысынан базар ушундай көрүнүштү. Ошо каналга каттап лайк басканды унутпагыла. Бул жерде аябай сонун состояние Mercedes, ошол менен видеону жыйынтпайм. 390 миң сом. Миң сом ушуну көрүлө. Mercedes сурандар мындак видеода аябай көп болгон. Силердин суранышыңарды аткарып Mercedes таптым. Менин бир суранышым бар. Каналга каттап лайк басып койгула. Буюрса каналды 2000ге жеткирели. 3 күндүн ичинде 2000ге жеткирели. 2000ге бир 150 каттап болсо болду. 815 номерунда Mercedes. Ешка 124. 370 миң. Ешка сурандар да көп болгон, 370 миң сом. BMW крутой машина издегендер үчүн BMW. $10.500. BMW X5 $10.500, объем 2.4. Музыкадан алып келели. Ошо каналга каттап лайк басканды унутпагыла. Жанагы Mercedes'ин артыңкы көрүнүшү. Коробкасы автомат. Бул эшик ачылбайт экен. Жок, общий ачылбайт. Nissan Almera менен видеону жыйынтыктайм. Анткени мунун состояниясы аябай сонун экен. 420 миң сом, 2001 механика. $420 миң сом. Мунун баасы 420 миң сом, бирок кеми конкретно бар да.
каналга катталып лайк басканды унутпагыла. Бүгүн 10 май 2025 жыл.